Ka film sok sat ka jing em kan saplat sa kawe ka jing ruai ka ba ai kerteng shat ha ka khat ar tarik unai wing ar hajar ar po ar ha ka por san biji jan mit ha PBSL Entertainment YouTube channel ya kani ka film lak do bel bon men song Mary Jo Paryong Cordalin Lingdo nong lan berbor basayomat bat penthamai bor warjri. Kublai pi baro ngadai walbon mensong ti ngidon hangni badi Mary Paryong ngidon ni nakatim coba film sasar ke jingem ti ngidon hangni ngiwan menpan jikersana pi ki pai ba na kumta gawe ka music video ka bangi sa illustration haga khadar tari kata gandai hauni tayo kene hak sajai Kublai pi baro oleh Mary Paryong bat iwan menpan kersan pi ya gawe ka music video ka jingwa shat kata ka bagin sa release no angka kat antarik bosan ka channel PBSL yang ni jirwai da rwai dai nang biangki warba ba itu rina shadam bala penbiang ru yang ni ke jirwai dai Paibok Paryong dia ke jirwai ke dai ke jirwai shat ka bahit ba dia kerman ba kerlong ka bahit di angker paru hangni pi da ke jing song kya ka mesim ba da ke jing surit ba pinai aju shu ke jing kersan ya gani ka music video kuma pila chu kersan yangi nagoi ka por shoi ka por tingi kerman skam ro pinai aju shu ke jing kersan jopi ya gani ka music video ka bagin sa illustration cái jing một chat chat jingmut ne jingwai te ga shat te ishat ka ben kumtahi phim chat lang này chứ không yang kata ngadon lo ka ta ka wira sayoi hagani ke jirwai ngam dan bentar bershat tinggal dan bentar bansyong ya gani ke jing shat la shat uwei aktor nama ini ke film dan aktor utawa aktor udah para jonga te ngadai kumun menjungu di hagani ke music video te kadai ke sini ka ba kadai ke sini ka ba karpang na ta jungu hani ke film kan te kata kadai ke jing shat ke jungu tinggi dalam mah abdi Mary hakata ke jing shat ke jungu kadai ke sini pen skam kitir ke jungu te kan desnon ka kata ke jing shat ke ka story yang tu ka tapi ada một hàng phim phim đây cũng như vậy tinga kum polet te I Mary lokum lano ti ha ka jing kendu polet balano ha kita kikam tingia ngasho jing ino ye ni actress Mary ti kata story ke ka connection kadem taski ke ka last mashud ni ka film ka pakarten ka sosar ke jingem tingi ladap ke jisukmen ha ka bangila ban pendem kad kumbang imang itu mu te ke diksi ka ba kemen ha ka ba barok ni lalap pendem ai nguru no kong yo play te kendran ubla dan rakat bangi dadu bersedang bat hadu ke klimat ba menta dalam ba ke jinur ka jungui tingi long kum ne ka bangi long menta ya ke film la they try the Paibok Paryong si bentar mai kublai ke dia ya isa Paibok Paryong mo lemba ke jangai bentar cungi bat iba lakot lem yang amo bang ada bentar ni ke film yang ai kublai ke dia ya I Paibok Paryong kermen ba kakam ke cungi kana yeroi hakakam sina film cungi kana bangir ki artis minang yokam kum ki kon samlar mo minang yokam kam tamile ka perthai kedua kam menta te kini kam film nang igalong ba kadai kawai kalat kamai mo ngakapat ya baro ki para semla ki badan ya kasap hi kabau play bai kasap lada pina penekam kadai spa ulun ne kabriu ubadan ya katong ka jingim de utaken uban sayuman ya kalawai ka babalai ya kana ka jingwai pelai por san baje janmit te ngakapat lo pin ai jingger shan ya kana ka jingwai shan tahi dan hang ne ban pentip sepi ki pat ba ki bela ju kersan ni ke por
bahka khat tarik jong liu penai bangta insa rilis ya kawai ka music video ke badai na ka film sosat ka jengim kata ka music video ke bala ai kerteng shat Kuman penditu irade keteng jong ade kodar dan link dot online kasino jong ade da labortun dia kene ngawan bernai sepi kipat bah ka khat tarik uli upnai November in pelajar kawai ka music video ke bala ai keteng shat na ka film sosat ka jengim Hakapur Sambaji. Ke channel. Haka PBSL channel. Sebenarnya pun pi baru ki baik baru kesan ini nak pun siapa pun. Kuma pun kan mau pi kan kakak juga di pentamai bor buat jadi pakai nong bertun. Yang iwan ini bandingin iwan ini pengen empower kemaju pi bah haka kata tadi pun November itu lagi kami music video juga film. Sekarang ini ke bakar tengka shot to shot naka iba direct bat ba producer bi ba phai bok pariong naka channel PBSL channel le ai kule pi ba ro ba so bha kersan lang ni ko ma chu channel ka por na ka por ko be shi ba nomor ba habara film ade pulit da Bakal film ya, ane film. Mahas tenar pa. Te ni pai mata cakap buran. Kayak jemut shot. Shot kemud ya ke bangi la pengdap ka jing sokman na ka film lo ka deka scene ka ba dap ka jing sokman na mara ka scene ka scene ba ngalalat naki no shoot ibakit na ngate long akan dikasih akan dikasih chat jadi ba ngalom bangalaya tektin bagi aktor jadi kata kada yang bisa shot kan ka film susah kan sing game hatin bakala ka film kala long ha film ka ka ba khatu ka ila light na ki no shun te ka de pa por ka chu ko por bang ya tektin bagi puran ta ka daw ngilang don ka tin shot to shot ni shot ka ka jing shot ka ba ka film ka jing shot ka ba khadu Akhirnya ke shot. Hai jaka mano barwai mano basar. Kada jing shot la shoot ha po sengit yang ka restoran da po UCC ti sa than tam sai pa shoot di sub story to London. Mending pi payang ne dia mano bade aktor ne film. aktor di ni di Nonton biang am. terus Lur Genero. bagi dan rekan bagi pahe mau cuti ha melaju kod YouTube di Melbourne Song bagi Mary Pariang. Te mentai poi biang si puron jungi kene kede film kon kong pi. Haki film tadi kasihin ke Baningkong, mereka music video mereka dikasihin ke Baningkong ya. Haki serial hamenta agenda fisnam ngala ada arti ki short aku ke short film aku ke serial. Tadi nak ada apa ngadan haki cimpule, tinggal lah asyik pangan petengin ki serial. Te haki ke film pan ngala asyik pelat pot, kadang-kadang kena haki cimpule ru long haki seni kepala lo posisi saja ya shoot saya pelajari kenangkan. Te piro pidei sim kong. Ngara kan ek film kasih benikong ya pangalan si mentah kan ek film. Te kal dap na kuno ne film chupi. Kan ek film ni ada ka last shooting dekat di hasil saja. Shooting ada sudah baru quite complete. Te mentai perkuno ikan jikran jonga bat ping sedang kong soi madiam. Kayak jing kran ke bakaduk chupi. Akan ke channel cuma. Kajing kerpat ini nak liang keconga nga pan kata kajing kersan napi kipat ba kumba pi laju kersan ini nak por te anda kala mi kene ka film sosat kajing im anda ngila pi po biju cinema hall Shillong ni te nga kwa ba pinwan ai kata kajing kersan ba pinwan sakhi dala kajing hikmat ya kene film kalong ka ba kumno ba kala ro ban ai jing sneng lane kala ban kentiu lang ya ngi kinong ak lane ki director di basnai ki film te lomba kaching wan ai ching kersan ke chongpi karanga ban ai maxim susu ini baro Nakalian panconga ngapan cikersan ko puran ki napi ki pada pada release ek music video ha ka kadar tering November
ajar fuar soba banyak kerjaan lang ini pan ay ka jing kerjaan ka bapura penginang la arban keu syafrang syukur Hakaling jungaro kumjo kumarai keren di Madiang akamat bagi puron jungi pasupan ne pi pai ba kajing kerpat jungi ba kajing kerpat ba ikarsan lai kan music video jungi ben sepelat kan nika kara tarik no bamba akasan persan baje ka channel PBS channel. Kulishi boni pi ba. To kulishi boni pi baro lengo. Kulishi